Dobroveče, ja sam Boris Koračak. Pratite informativnu emisiju Kroz grad. Evo i događaje koji su obeležili dan. Održana promocija zakonske legalizacije oružja. U Zavodu za javno zdravlje organizovan seminar o aktuelnim pristupima u odvikavanju od pušenja. Za predsjednika Gradskog odbora Srpske napredne stranke izabran Bogdan Laban. Na Centralnom gradskom trgu danas je održana promocija zakonske legalizacije oružja koja je počela 4. marta i traje 3 meseca. Građani mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj stanici bez dokazivanja porekla, pri čemu neće odgovarati za njihovo neovlašćeno nabavljanje i držanje. Tokom zakonske legalizacije lica mogu i registrovati oružje za ličnu bezbednost, lovačko i sportsko oružje. U saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija, Centrom za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi i Evropskom unijom, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije postavilo je štand na kojem su građani mogli da dobiju sve potrebne informacije o akciji predaje ili registrovanja nelegalnog oružja. Detaljnije informacije se mogu dobiti u sedištu policijske uprave u kancelariji broj 14 ili na broj telefona 630 310. Trenutno, što se tiče same predaje oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, možemo reći da je odziv građana na zadovoljavajućem nivou za ovaj prvi mesec i po dana, da očekujemo upravo u drugoj polovini, to jest u zadnjoj dekadi, to je zadnjih mesec dana, očekujemo veći odziv građana, prilikom čega će da predaju posebno, insistiramo i tako dalje, i molimo građane da predaju minsko-eksplozivna sredstva, to su ručne bombe i druga minsko-eksplozivna sredstva. U strukturi trenutno predatog oružja i municije možemo reći da je više desetina građana upravo i predalo veću količinu ručnih bombi, tromblonskih mina, čak i protivavionskih metaka. Jedan deo građana je pokrenuo postupak legalizacije vatrenog oružja, tu pre svega mislimo na pištolje, što je suština. Sama suština legalizacije dozvoljava trenutno građanima da legalizuju oružje bez dokazivanja porekla oružja. U Novoj opštini juče je održana godišnja skupština Udruženja građana za povrat oduzete imovine. Glavna tema bila je rasprava o toku sprovođenja zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, problemi koji se javljaju kao i dogovor šta dalje činiti da se postupak restitucije efikasnije sprovodi. Na području Severno-Bačkog okruga registrovano je preko 2000 potraživanja za povrat imovine, od čega je u samom gradu Subotice registrovano oko 1000 zahteva. Građani potražuju svoje zemljište, stanove, poslovne prostore, oduzete u periodu nakon Drugog svjetskog rata odlukom tadašnje komunističke vlasti. Broj vraćene imovine je za sada veoma mali, iz razloga što celokupna procedura je izuzetno spora i što je veliki broj zahteva podnet u zadnjem trenutku, ali i činjenica da Agencija za restituciju oduzete imovine nije izvršila supstituciju imovine uprkos nizu promjena nad vlasničkom strukturom. Najviše se traži poljoprivredno zemljište i to na ovom području oko 13.000 hektara, a vraćeno je svega oko 200 hektara. Što se tiče poslovnih prostora, stanova, fabrika i tako dalje, tu je situacija nešto bolja, odnosno najlakše se vraćaju poslovni prostori jer oni su ostali u državnom vlasništvu. Stanova ima vrlo malo koji nisu prodati u ono vreme 90. godina, tako da je svega vraćeno 3 stana u Subotici koja su ostala u državnom vlasništvu, poslovnih prostora je vraćeno oko 25. Vraćeno je ovo kupatilo nekadašnje u Drapšinovoj ulici, a znači u ovom kraju se 95% ipak potražuje poljoprivredno zemljište gde ima zaista velikih problema oko vraćanja. Agrarnom reformom 1946. godine porodici Sakov konfiskovano je 35 hektara najplodnije vojvođanske zemlje u okolini Subotice kao i 2 salaša. Jedan od naslednika, dr. Vasa Isakov, i u poznim godinama nastavio je pravnu borbu sa državom za povrat svog zemljišta. Kako i sam dr. Isakov ističe, najveći problem je supstitucija, kojom je praktično oduzeta imovina podeljena na više vlasnika. Problemi nastaju koliko mi sagledavamo tome da praktično nemate supstitucije. Evo, naša zemlja je pripadala agrokombinatu i taj potez tu je, to je odmah tu negde iza 29. novembra, odnosno iza bratstva.
to je bilo 82 hektara zemlje, to je agrokombinatu bilo neka vrsta slepog creva. I to smo odmah, čak sam i ja učestvovao u tome da to prvo podelimo. Te taj deo naše zemlje koji je praktično nama nekada pripadao, što je bila naša dedovina, to je praktično i bilo prvo podeljeno odnosno tim ljudima koji imaju 53. godine oduzete zemlje. Tako da sada naše komšije koriste našu zemlju. Mi po ovome sada, kako stoji zakon, mi nećemo imati šanse da dobijemo išta od toga. Na Centralnom gradskom trgu juče je organizovana akcija u okviru promocije nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog creva. Organizator akcije bili su Zavod za javno zdravlje Subotice, Nacionalno invalidsko udruženje Srbije iz Beograda i Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre također iz Beograda. Promocije su se odazvali Opšta bolnica u Subotici, Apoteke Subotica, Crveni krst našeg grada i Društvo za borbu protiv raka grada Subotice. Raduje činjenica da su se brojni sugrađani odazvali ovom skupu i na licu mesta obavili kontrole krvnog pritiska, vrednosti šećera i masnoće u krvi. U sklopu akcije na trgu postavljena je maketa debelog creva u obliku velikog tunela sa unutrašnjosti koja je ispunjena simuliranim polipima, raka i drugih patoloških promjena. Ovom prilikom želimo naravno da iskrenemo pažnju da rak debelog creva jeste vrlo učestala bolest kod naših sugrađana, a da prevencija jeste moguća. I u našem gradu mogu naravno da urade skrining na rano otkrivanje raka debelog creva, to je takozvani FOBT test. Ono što svakako želimo da poručimo našim sugrađanima kada govorimo o raku debelog creva, onda prevencija jeste moguća i statistika koja danas na neki način jeste vrlo loša, stavljajući i naš grad i našu zemlju među sami vrh evropskih zemalja kada govorimo o učestalosti oboljevanja i umiranja od ove bolesti. Svako od nas može zaista po nešto da uradi kako bi sprečio prvo nastanak ove bolesti, a potom i rano otkrivanje ove bolesti. Karcinom debelog creva je drugi uzrok smrtnosti u ovom gradu. Nažalost, pacijenti ne vode računa o tome i kasno se obrate lekaru. Pozivam sve građane da redovno mere pritisak, da jedu zdravu hranu, što više povrća, smanjite unos šećera, soli i belo brašno, smanjite ili izbacite gazirano piće, treba piti čistu vodu i svakodnevno treba hodati neprekidno 30 minuta 6 puta nedeljno. U okviru realizacije programskih aktivnosti usmerenih na promociju zdravlja u Srbiji, a u cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, u Zavodu za javno zdravlje danas je održan stručni sastanak na kojem su prisustvovali zaposleni iz zdravstvenih i drugih ustanova Severno-Bačkog okruga i predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U okviru sastanka organizovan je i seminar Aktuelni pristupi u prevenciji i odvikavanju od pušenja, a bilo je reči i o aktivnostima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Istraživanje Instituta dr. Milan Jovanović Batut pokazuju da je 8% populacije konzumiralo neku od psihoaktivnih supstanci, najčešće marihuanu, a da više od trećine ukupnog broja stanovništva puši. Kada je reč o radno aktivnom stanovništvu u uzrastu od 18 do 64 godina, podaci pokazuju da preko 40% njih trenutno koristi duvanske proizvode. Među najefikasnijim merama kontrole duvana ističu se politika cene i zakonska regulativa, zakon o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, iako usvojen pre 5 godina sa određenim manjkavostima i izuzecima koji se odnose na zabranu pušenja u ugostiteljskim objektima, ipak je doneo i pozitivnih rezultata. Jasno nam daje smernice šta je ono na čemu bi trebalo raditi što se tiče stanovništva u narednom periodu, a to je svakako osnaživanje nepušača. Svedoci smo i svakodnevnog života da u kafićima koji imamo grupu od 10 pušača i 2 pušača, cela grupa će se prilagoditi i sesti u okruženje puno duvanskog dima. Istraživanja su nam pokazala, anonimna istraživanja, da stanovništvu smeta taj duvanski dim, međutim, prosto nemaju snage, ne osjećaju se prosto dovoljno sigurno da to i izraze. I u mnogim razvijenim zemljama bukvalno su nepušači doveli do značajnih preokreta na ovom polju i zbog toga u neradnim nekim koracima, kampanjama, fokus treba da bude na pravima nepušača, koje su svakako iznad prava pušača.
Kada je reč o korišćenju duvanskih proizvoda u Severnobačkom okrugu, u odnosu na ostatak zemlje ne beleže se značajnije razlike. Podaci istraživanja Zavoda za javno zdravlje pokazuju da trećina odraslih u okrugu puši, među kojima ima najviše osoba ženskog pola. Ista situacija je i kod mlađe populacije u uzrastu od 13 do 15 godina. Konzumiranje duvanskog dima je smanjeno u školama i na radnim mestima, međutim izloženost duvanskom dimu i dalje je prisutna. Istraživanja koje su rađena godinu i dve nakon toga su pokazali pozitivne efekte. Zaista smo imali pozitivan efekt u smislu čak i smanjenja broja osoba koji su prestali u stvari da koriste duvanske proizvode. Njen prvi efekt svakako jeste bio pozitivan u smislu zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, prvenstveno u objektima gde borave deca, znači u školama, vrtićima, takođe u zdravstvenim ustanovama gdje je zabranjeno praktično upotreba duvanskih proizvoda. Međutim, poslednje istraživanje iz prošle godine koje smo radili o efektima primjene ovog zakona su jednostavno pokazali, nažalost, da je došlo na neki način do, rekla bih, smanjenog monitoringa nad ovim zakonom, labavije primjene ovog zakona, što se pokazalo da je došlo do povećanja izloženosti duvanskom dimu čak i u ovim školskim objektima. Dobro je poznato da u javnim objektima nije ni prekinuto praktično zabrana korišćenja duvanskih proizvoda, da su praktično bili otvoreni za pušenje. Tu i dalje je visoka praktično izloženost stanovništva. Cilj sastanka bio je podizanje nivoa znanja o značaju štetnosti pušenja i korišćenja psihoaktivnih supstanci. Sastanku su prisustvovali predstavnici Opšte bolnice Subotica, Apoteke Subotica, Karitasa, Crvenog krsta, Kancelarije za mlade grada Subotice i predstavnici zdravstvenih i drugih ustanova sa teritorije Severnobačkog okruga. Juče je održana izborna skupština gradskog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj je za predsjednika izabran Bogdan Laban, koji je do sada bio jedan od 3 poverenika subotičkih naprednjaka. A gradski odbor Srpske radikalne stranke danas je na trgu organizovao potpisivanje peticije protiv vraćanja predsjednika stranke doktora Vojislava Šešelja u Haški tribunal. Nisu svi za to da se Šešelj isporuči u Hag. U tu svrhu Srpska radikalna stranka je prepoznala ideju samih građana Srbije i raspisala je svojevrsnu peticiju prikupljanja potpisa podrške doktoru Vojislavu Šešelju kojom bi se sprečilo njegovo isporučenje. Peticija se sprovodi na nivou cele Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i mogu vam reći da je odziv neverovatan. Znači, peticija je počela da se sprovodi u petak, za 2 dana je skupljeno neverovatan broj potpisa. Društva Srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Aleksandar Nevski iz Subotice i Nikita Tolstoj iz Vršca potpisali su u petak protokol o saradnji. Oba udruženja formirano su pre više od 1 decenije sa ciljem negovanja svih oblika saradnje sa Ruskom federacijom za koju je narod Srbije vezan i po verskom i po kulturno-istorijskom osnovu. Potpisivanjem ugovora, ali i daljnim umrežavanjem istih udruženja na teritoriji Srbije, predviđeno je bolja saradnja sa Rusijom u okviru ekonomije, privrede, nauke, kulture, turizma, sporta i drugih vidova saradnje, u čemu imaju pomoć sličnih udruženja iz Rusije, ali i brojnih privrednih subjekata najveće države na svetu. Mi mislimo da tako, da kažem, aktivno društvo trebaju zajednički da dogovaraju neke programe, znači, i da se one baziraju na nekoliko osnova. To je pre svega, znači, na kulturno saradnje, zato što je to nešto u biti naših naroda, da kažem, i srpskog i ruskog, i to je ono što ide nekim svojim tokom. Druga stvar jeste možda povećati neku sportsku saradnju, to ima dosta potencijala, pogotovo mi u Vršcu već dugo vremena sarađujemo, pa mislimo da taj deo jedan prenesemo i ovde, i ono što je, mislimo da je ipak najvažnije danas u ovoj situaciji, da kažemo, u zemlji, jeste jedna privredna saradnja. Mi smo jedno društvo Srpsko-ruskog prijateljstva koje već ima zavidnu tradiciju. 10 godina nije ni malo ni mnogo. Ali dolazi do oživljavanja rada mnogih društava rusko-srpskog prijateljstva u našoj zemlji. Što je broj tih društava veći? To je potreba za njihovom koncentraciju i umrežavanje veća, zbog činjenice da se efikasnost rada tih društava učini poželjnim u smislu ispunjavanja tih programskih orijentira koje svako društvo za sebe i sva društva u celini kao neka asocijacija koja bi se mogla formirati imaju.
Naš zadatak je pre svega podizanje nivoa saradnje na planu kulture, na planu privrede, na planu turizma, opšte razmene, naročito mladih, u smislu razmene srednjoškolaca, razmene studenta, ali i razmene privrednika, ideja i dostignuća. Cilj i zadatak danas nas je ovdje da uspostavimo jednu kvalitetnu saradnju između ovih društava, jer sama ideja srpsko-ruskog prijateljstva ne može se veže za jednu lokalnu samoupravu ili samo za jedno društvo koje funkcioniše na nivou opštine, već ta priča mora da bude povezana, sinhronizovana i da participira između Rusije i Srbije. Mi kao jedan od aktera samo jednog takvog prijateljstva između dve bratske zemlje treba da uspostavimo kvalitetnu saradnju i sa ambasadom Rusije u Beogradu i Ruskim domom i da zajedničkim snagama ostvarimo neke bolje kontakte i napravimo neke bolje manifestacije i aktivnosti nego što su one bile do sada. Povodom obeležavanja 40 godina od osnivanja, Akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar je proteklog vikenda u restoranu Madera okupilo osnivače i bivše članove. U jesen 1975. godine 7 studenta su osnovala ovo umetničko društvo koje je naišlo na dobar prijem kod omladine i ubrzo se proširilo za još nekoliko umetničkih sekcija, od kojih je noseća folklorna. Ivo Lola Ribar je opstao do danas i okuplja mlade posvećene glumi, narodnim igrama, muzici i drugim veštinama. Kao što vidimo, posle 30 godina ono živi, nastavlja svoj rad i kroz ovu generaciju i generaciju je prošlo ljudi od pisaca, umetnika, muzičara, folklornih, dramskih umetnika, tako da je to jedno društvo koje je oživelo, prebolovalo godine i uspešno i dan danas funkcioniše i ovde u Subotici, u ovom hramu dobrote i hramu poezije i ljubavi i muzike, odoliva vremenu i zubu vremena, pa smo se posle 40 godina ponovo kupili ovde da se prepoznamo, da se vidimo i da zajednički proslavimo ovaj jubilej. Mnogo smo volili ovaj klub. Prvo smo svirali divne igranke, one igranke otvorene, što sam večeras rekao, gde nije bilo ni naplaćivanja, ni druženja, nego sjajnog druženja, gde smo se zaljubljivali i bile zaljubljene devojke u nas. I onda smo osnovali taj jedan pravi klub iza nas, osnivača, gde smo tu večeras Milivoje Bogić, Capi, Badić, Jakub, Zoran Todorović, Sabarunik Hodžić, divni prijatelji. Iza nas su došli mnogo dobri momci, mnogo dobre devojke, mnogo su lepo nastavili i to traje 40 godina. I ja sam večeras sretan da sam sa njima i da prelepo se družimo, da valjamo i da trajemo. Nesvakidašnji ambijent, začinjen ukusima i oplemenjen zvucima Mediterana, privukao je u petak veliki broj gostiju u Hotel Galerija na već tradicionalnu manifestaciju Mediteransko veče. Brojni Subotičani i gosti našeg grada bili su u prilici da uživaju u vrhunskim gastronomskim specijalitetima, pažljivo odabranim vinima, posebnoj dekoraciji i adekvatnim notama za koje su bili zaduženi XU Band i tamburaški ansambl Biseri. Bilo je ovo prvo Mediteransko veče, a plan je da se pred kraj godine organizuje još jedno. Najavljeno je iz Hotela Galerija. U periodu od 13. do 19. aprila na području policijske uprave u Subotici dogodile su se 3 saobraćajne nezgode. U jednoj saobraćajnoj nezgodi jedna osoba je zadobila teške telesne povrede, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici su u navedenom periodu imali 9 intervencija. U okviru prolećne akcije čišćenja i uređenja grada, kontejneri za sakupljanje kabastog otpada od danas su postavljeni u mesnim zajednicama Kelebija i Šupljak. Lokacije na Kelebiji su ugao ulice Kiš Ferenca i glavnog puta i kod stare škole u ulici Veljka Vlahovića, a u Šupljaku kod groblja, kod doma i kod Šamuke. Akcija će trajati 2 dana. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 9 do 13 časova u delu Senčanskog puta od Senčanske pruge do prečistača, u delu Tuk-Ugarnice od broja 52 do 60, 57 i 59, od 9 do 11 u Bajmoku u Primorskoj, Baje Pivljanina, Đure Daničića, Vardarskoj, Radeta Končara i Gavrila Principa, od 9.30 do 11.30 u Đurđinu, a
a od 12:30 do 13:30 u Gabriću ulicama 10. i 11. Nova sa okolinom. U nastavku informativne emisije Kroz grad, vesti iz sporta. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak savladali su sjajnom igrom najbližeg pratioca Lazarevačku ekipu Lask Crvena zvezda sa ubedljivih 5:1 u posljednjem kolu regularnog dela Superlige Srbije za dame pred početak play-off takmičenja. Malobrojni gledalci vidjeli su pregršt lepih poteza na obe strane, ali efektne pogodke u mreži gošći. Počelo je kako se malo ko od prisutnih nadao. Domaći igračice su u 3. minutu utakmice izgubile loptu na sredini terena, što je stvorilo priliku Dini Blagojević, koja je jurnila 16-terac Spartaka i poslala loptu u mrežu pored istračale Ljiljane Gardijan. Prvi primljeni pogodak nije mnogo uticao na samopouzdanje Plavih golubica, koje su samo 4 minuta kasnije izjednačile preko kapitena ekipe Violete Slović, koja je pogodila mrežu iz slobodnog udarca. Do kraja prvog dela igre, Spartak je imao više od igre, ali falilo je koncentracije u završnici napada. I u nastavku susreta, ženski fudbalski klub Spartak je diktirao tempo igre i stvarao prilike. Lask Crvena zvezda se uspešno branila do isteka 60. minuta igre, kada je Allegra Poljak asistirala Tijeni Filipović za prvo vođstvo Spartaka na meču. Nakon primljenog pogotka gošće su primjetno pale, što je Milena Nikolić iskoristila i u 72. minutu na asistenciju Krstićeve postigla svoj prvi pogodak na meču, a treći iz svoje ekipe. Samo 3 minuta kasnije viđena je najlepša akcija na meču koju je Allegra Poljak realizovala na asistenciju Matićeve. Konačan rezultat susreta postavila Milena Nikolić u 88. minutu utakmice svojim drugim pogodkom na asistenciju Sande Malešević. Moram priznam da smo ovu utakmicu veoma ozbiljno shvatili, kao i svaku do sada. Jednostavno ta serija koja je, ajde kažemo ovako, dosta ubedljiva je proizvod jednog napornog rada. Ove devojke zaista s odrukuje mnogo toga, rade naporno i to im se vraća na terenu. Što se tiče same utakmice, protivnik je rano otvorio utakmicu golom iz naše greške. Na vreme smo izjednačili i kasnije u prvom poluvremenu su dosta mučili. Drugo povreme smo se dogovorili neke stvari, izašli na teren, te neke stvari koje nisu bile dobro popravili i rezultat je došao. Primili smo prvi gol u ovoj sezoni, nije nas to poremetilo, nastavili smo da igramo svoju igru i izjednačili smo, otišli smo na poluvremenu sa nerešenim rezultatom, međutim u drugom poluvremenu bili smo zaista dominantni na svakom delu terena, fizička priprema je možda presudila u ovom trenutku. Hvala ti. Evo još, mogu još nešto? Evo, iskoristila bih priliku da čestitam igračicama i stručnom štabu na osvojene 3 boda. Prezadovoljna sam kako smo mi odigrali, kako su moje igračice dale svoj maksimum, da su igrale jedna za drugu i mislim da smo zaslužno osvojili nova 3 boda. Što se tiče moje igre, jeste malo faktor sreće hvalio, ali mislim da strpljiva igra i trud se isplatio na kraju, te sam postigla ta 2, da kažem, odlučujuća pogotka. Odbojkašice niz Spartaka savladali su drugi put uzastopnu ekipu Crvene zvezde rezultatom 3:1 i nakon 4 odigrane utakmice izjednačili rezultat u pobedama na 2:2 pred majstoricu Subotici. Plave golubice su na krilima Marte Drpe nakon 117 minuta borbe savladale velikog rivala i sada će imati priliku za plasman u finale pred svojom publikom. Najbolje u pobedničkoj ekipi bila je iskusna Marta Drpa sa 24 osvojena poena, a pratili su je Cetićanin Sreljić sa po 14 osvojenih poena. Sa druge strane u domaćoj ekipi standardno najbolja bila je Adela Helić sa 16 poena, a Trnić i Ljubica Kecman su dodale po 11 poena. Naredna utakmica na programu je u sredu od 19 časova u Subotičkoj hali sportova. Druga ekipa odbojkašica Spartaka pod vođstvom trenera Zorana Molnara ubedljivo je osvojila Vojvođansku ligu sa 17 pobjeda i 1 porazom uz set razliku 49:7. Naredne sezone druga ekipa Spartaka nastupaće u drugoj ligi Srbije, Grupa Sever. Juniori Spartaka izborili su plasman na finalni turnir prvenstva Srbije, ostvarivši sve 3 pobjede na polufinalnom turniru održanom u Velikom Gradištu. Mladi odbojkaši savladali su domaći VGSK sa 3:1, beogradski Laki Star također sa 3:1 i ekipu Topličanin iz Prokuplja sa maksimalnih 3:0. Pored ekipe Spartaka, plasman na finalni turnir izborile su ekipe Spartaka iz Ljiga, Beogradskog Partizana i Vojvodine iz Novog Sada. Na stazi pored Horgoša u nedelju održan je prvi ovogodišnji šampionat Srbije u motokrosu, a ujedno i bodovanje za prvenstvo Vojvodine.
Na odlično pripremljenoj stazi u 8 kategorija učešće uzelo oko 50 motociklista iz Srbije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. U klasi MX65 i MX85 nastupili su najmlađi takmičari, gde je pobedu odneo takmičar iz Mađarske Bence Pergel sa 0,6 ispred Miodraga Stanojevića. U MXB klasi ubedljivo prvo mesto osvoje naš najpoznatiji motociklista Gabor Sagmeister ispred Otto Goblusa, dok je u MX1 klasi mađarski takmičar Mark Soke bio ubedljivo prvi ispred Antića, Đorđevića i Richarda Sagmeistera. Najmasovnija trka viđena je u klasi MX3 gde je trijumfao Nemanja Petrić iz Čačak Termorad Moto kluba, Filip Vujković je bio 7. Komjet je završio na 10. mestu, a Robert Renko na 16. mestu. U atraktivnoj MX2 klasi Mark Pergel iz motokluba MAMS iz Mađarske demonstrirao je fantastičnu vožnju i odneo pobedu, dok su se za njim plasirali domaći takmičari Cvetković Jeremić i Subotičanin Franjo Richter iz motoklub 5. U MX ATV konkurenciji prvo mesto osvojio Alex Baliž iz subotičkog MC5 ispred drugoplasiranog Martinovića i trećeplasiranog Čikića. U generalnom plasmanu timova pobedu je odneo Primoto Off-Road Team. Naredna trka na programu je 10. maja na stazi u Svetozar Miletiću. Bilo je uzbudljivo, više od 27-8 takmičara na startu. Izašao sam treći na start. Na startu išao sam dobro, stvarno klinci su dobro utrenirani. Treba znati da ja imao sam jednu tešku povredu sad na Dakar Rallyu drugog dana. Na 353. kilometru sam slomio šaku na 2 mesta i još uvek vozim pod uticajem raznih lekova, tako da, ali sam prezadovoljan. Pobedio sam i to ubedljivo, više od pola minuta sam dao drugom plasiranom. Sa svojom trkom sam iskreno malo razočaran, imao sam jako dobar start i na prvom skoku sam nažalost pao, tako da sam krenuo sa zadnjeg mesta. Imao sam još par grešaka u trci, ali sam obišao par momaka, tako da se nadam, pripremam se za drugu trku i nadam se da će biti bolje. Naš klub je osnovan prošle godine u februaru i taj klub je funkcionisao prošle godine samo kao motocross klub. Ove godine je sasvim druga priča, ove godine imamo vozače u road racingu i u motoklasiku. U motocrossu su nam se priključili vozači kvadova. Za sada na ovoj trci imamo vozača jednog kvada koji je na treningu bio drugoplasiran i sada će slediti njegova trka. MXB kategorije imamo 3 vozača koji su pokazali svoje veštine u prvoj trci, sasvim korektni rezultati. I imamo jednog vozača koji je u MX2 kategoriji koji je sad trku završio na 4. mestu. Motoklub 5, kao što sam rekao, postoji godinu dana, velika sam očekivanja za ovu godinu i neke internacionalne trke, naravno fokus je na domaćem šampionatu. Sledi vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano sa vrlo malo oblaka, duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 5, a maksimalno oko 16 stepeni. Promenjivo vreme može uticati na pojavu tegoba kod većine hroničnih bolesnika, pa im se savjetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolja, nervoza i zamaranje. Preporučuje se i dalje adekvatno odevanje i povećanje pažnje u saobraćaju. Sledi podsjećanje na vesti dana. Održana promocija zakonske legalizacije oružja. U Zavodu za javno zdravlje organizovan seminar o aktuelnim pristupima u odvikavanju od pušenja. Za predsjednika Gradskog odbora Srpske napredne stranke izabran Bogdan Laban. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ostanite u City. Prijatno večer.